I često ja s vama posljednjem gameplay. Danas je, kao što znate, dan prije nove godine, znači danas je 30. decembar 2015. godine, sutra je nova godina i pitate se s kime ću slaviti novu godinu. Ipak imao sam nekih drugih planova gdje ću slaviti, ali se ispostavilo da ću s Amarom, Ilvanga King of Gamesom, slavim novu godinu. Ja, ona je njegova rodca. Sam je u kući, bit će super. Što sam još htio da kažem? Da, ljudi, dostigli smo cifru do 20 subscribera, što je meni puno. I nekoliko pregleda, ne znam tačno koliko pregleda, sad ćemo da vidimo. 206 pregleda, super. I nema više šta da kažem, nego lijepo mi se provedete za novu godinu. I snijat ćemo naravno neki video, ali neće trajati 6-7 minuta, neće trajati 15-20 minuta. Ništa specijalno, čisto ćemo pokazati kako mi slavimo novu godinu. I nema više šta da vam kažem. A mi se vidimo do sljedećeg klipa, čao!